hapana. Huyo bati ngo urize wakoze icyaha oya. Tutalia hapa duniani, tuzorira ngaha mwisi, lakini mbinguni tutanyamazishwa. Ariko mu ijuru tuzohozwa. Tunasoma Ufunuo wa Yohana, ibyahishuriwe Yohana 21 kwa 4 ku murongo wa 4. Ufunuo wa Yohana, ibyahishuriwe Yohana 21 kwa 4 ku murongo wa 4. Na tutasoma Isaya, tucha dusoma Yesaya 25 Muga badashobora guhaguruka. Kama mtu mzima yuko karibu na wewe akusimamishe tu. Nimba ari umuntu akomeye hagati ari amande yawe naguhagurutse mu izina rya Yesu. Tunasoma kwa Kirundi. Turasoma mu Kirundi. Izo hanagura amasozi yose ku maso yabo. Amen. Kandi urupfu ntiruzoba rukiriho. Kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho. Kuko ivyambere byashize. Amen. Yesaya 25 kwa 8. Yesaya 25 ku murongo w'8. Urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe byose. Kandi umwami uhoraho azohanagura amosozi ku maso yabo. Amen. Abo bose labda hawako hapa. Abo bose ndibaza ni bari hano. Ku maso ya bose. Kwa macho ya wote. Numara mare bwo ku bantu biwe azobukura ku isi yose. Ukoraho ari wabivuze. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Yesu bikora. Reka tumukomere umwami Yesu amashi amatwicare. Acha nikufariji na kwambia, reka ndakuremeshe ndakubwira, ijapokuwa mahitaji tunaletea Bwana ili apate kuyajibu, naho ibitwaro tuyizanira Kristo kugira ngo ayishure, kuna zingine hitaji ambazo hautawahi kujibiwa samahani. Hari indi mitwaro utazishurwaho nyene. Alo, usinione vibaya, nundabe nabi. Lakini machozi yote ambayo tuliyoyalia, ariko amasozi yose twarize muri isi, atatupanguza machozi. Imana izoduhanagura ayo masozi. Tutakapofika mbinguni, nitwamara gushika mu ijuru, kuna vitu vingi tutakavyovipewa, ari ibintu byinshi tuzohabwa, ambavyo tutakwenda kuvijifunza wiki kesho, ari byo tuzogenda kwiga mu ndwiza. Lakini leo tunajifunza hii ya jinsi tutakavyopanguzwa machozi. Ariko uno munsi twiga ukuntu tuzohanagurwa amasozi mu ijuru. Unapatwa na tatizo Bwana akiona, unaronga ikibazo Yesu akibona. Sijui kwamba ulishawahi kutana na shida, sinzi kuri una n'ingorane, unaomba lakini jibu haiji, ugasenga ariko ntiwishugwe, unafanya mkesha jibu haiji, ugakora makesha ariko inyishu ntize, unafanya mafungo siku 3 mpaka 7 jibu haliji, ugakora mafungo y'imisi 3 ariko inyishu ntize, Bwana anakaa kimya. Imana igaceceka. Ukata Paulo, ibukana Paulo, wakati mwingine alikuwa na kitu ambacho kilikuwa akijapona, hari ikironda yari afise kitari bwakire ku mubiri wiwe, haijajulikana ni kitu gani ambacho alikuwa hajapona, nitamenyekanya ati ni kikici kitari bwakire, wanafikiria ni jicho, benshi bimba ko ari ijisho. Paulo aliwaombea watu walipona, Paulo yarasengera abantu barakira, akawafu aliwafufua, abapfuye arabasura, lakini ya tatizo lake halikwisha. ariko ingorane ya Paulo ntiyigeze irangira. Wao Mungu anakutumia kwa watu wengine, nawe Imana iragukoresha ku bandi bantu, lakini jibu lako haujapata, ariko inyishu yawe ntayo uraronka. Lakini Bwana anasema, ariko Imana iravuze ati panguza machozi nzobahanagura amasozi mwese, wote waliolia, bose barize, sababu ya tatizo za dunia, kubera ingorane z'isi, sababu ya shida za dunia, kubera ibibazo by'isi, sababu ya mchoko wa dunia, kubera umuruho w'isi, sababu ya hali ya dunia, kubera imibereho y'isi. Mambo mengine yanakuletea matatizo ya ngazi ya juu, ibindi bintu bikuzanira ingorane zo mu ngazi zo hejuru. Kuna tatizo huwezi hata kumwambia mtu, hari ingorane ufise udashobora kubwira umuntu, sababu ya hali jinsi ilivyo, kubera imibereho uko imeze. Wakati mwingine unahitaji kulia, unalilia chumbani, ikindi gihe ukeneye kurira ukagenda ukaririra muri chambre, ukitoka chumbani unafika sebuleni unaanza cheka tu kawaida, kumbe machozi yamo ndani, uvuye mu cyumba kumbe uvuye kurira, ushitse muri salo gatwenga kumbe mu mutima wuzuye agahinda n'umubabaro, machozi yamejaa, amasozi yuzuye, yani unajikuta umelia, mu ibarabara ugasanga uri kurarira, unaongea ukilia, ukagenda urayagura kurarira. Watu wana machozi, abantu barafise amarira bene data,
Matatizo ni mengi. ibibazo ni byinshi, Shida ni nyingi. ingorane ni nyinshi. Aliyekuwa ndugu yako ndiye amekusaliti. Uwari mwene so niwe yaguhemukiye. Kikulacho kinguoni mwako. Ikikuja kiri mu muzo yawe. Adui ya mtu ni wa umwansi w'umuntu ni wa nyumbani mwake. Nuwo mu rugo rwiwe. Uliyemtafutia kazi ndiye alikufukuzisha kazi. Uwo waronderera kazi niwe yakwirukanishije mu kazi. Uliyemtoa huko mikoani ukamleta Bujumbura ili asome ndiye amekunyang'anya mme. Uwo wakuye ruguru kugira ngo azenga mu gisagara umwigishe niwe yagutwaye umugabo. Uongo kweli? Si anafanyika? Nukuri cyane nibibaho. Uliyemsomesha shule ndio akakupeleka mke wako. Uwo wigishije amashuri niwe yagutwaye umugore. Dunia imekuwa mbaya. Isi yabaye nabi. Uliyemthamini katika kazi ndio amekudhulumu kazi yako. Uwo wahaye agaciro mu mirimo mu kazi kawe niwe yagutwaye akazi ka. Machozi yamekuwa mengi. Amarira yabaye menshi. Leo umejaribu kujipanguza machozi na kujifariji, haikuwezekana. Uno munsi wagerageje kwihanagura mozo no kwiremesha ariko byanse. Siku nyingine tulihubiri tukiwafariji lakini imekataa. Ikindi gihe twarasigaye tubaremesha ariko byanse. Kule Rama watoto wamekufa wengi mpaka Raheli akashindwa kunyamaza. Hari abana barapfuye ari benshi gushikana babanga no guhora. Wakati Herode aliua watoto ambao hawajaeneza miaka 2. Igihe Herode arikarica abana batarakwiza imyaka 2. Raheli alikuwa na mtoto ambaye alikuwa ni kikuri akui. Nawe yarafise umwana w'igikuri atakura. Mtoto akafa miongoni mwa watoto ambao hawajaeneza miaka sababu ya ukuri wake. Umwana arafa kubera ubukuri bwiwe atarakwiza imyaka. Raheli akanyamazishwa lakini hakunyamaza uko Rama. Heri aracecetswa ariko ntibyakunze. Bwana tusaidie. Amen. Kuna wakati kunatokea tatizo ambalo linakushinda kunyamaza. Hari gihe hazi ngorane ikunanira kunuma. Kila unapokumbuka unalia machozi. Igihe cyose wibusiye ngorane ugumurira amasozi. Tuliwahi kumpoteza mtu hapa kanisa letu la Hope Church. Twarigeze gutakaza umuntu umwe ngaha muri Lakini kumpoteza definitively ni mtu ambaye amehama Isaac, watu wanamfahamu. N'umuntu yimutse Isaac abantu benshi baramuzi. Nakumbuka alikuwa mtu wa thamani sana kwa kanisa. Ndibuka neza yari umuntu afisa agaciro cyane mu Alikuwa ni mtu mpole. Yari umuntu yitonda. Alikuwa ni mtu akisikia maneno haendi juu. N'umuntu naho yumva amajambo atagira hejuru y'isaku. Mtu wa hekima. Yari umuntu aciye bugufi. Taratibu. Yitonda. Ndio au hapana? Wengi wanamfahamu. Urumva wewe byose ni egome. Hata mimi namkumbuka sababu ya wimbo aliotuimbishia siku ile. Ndibuka naje umusi indirimbo baturimbishije kijya gihe. Ndio ametumbia tena hapa Ndanyuzwe. Niyo baturirimbiye ngaka kandi ngo Ndanyuzwe. Alipotuambia nasafiri watu walilia. Igihe atubwiye ko agira afata urugendo abantu bararize mu ishengero. Ni kweli? Nivyo. Ni kweli? Nivyo. Yeye Bwana anasema ni kweli. Ivyo tuko tunavuga nivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wako wa thamani ameenda mbali umelia. Umuntu w'agaciro kuri wewe yagiye kure urarira. Mtu wako wa thamani amefariki umelia. Umuntu w'agaciro yarahwereye urarira. Machozi yamebaki ndani ya nyumba yako. Amarira yagumye mu rugo rwawe. Jana ulikosa mtu. Ejo nabuze ulikosa mtu jana. Ejo wabuze umuntu. Juzi nguo zimeibiwa. Igihe kibuzu ziribwa. Juzi yake sijui kulikuwa hili. Igihe naho ngo haje ibinini. Matatizo yanapishana na mengine. Ingorane zigenda zirisanya. Unaanza kulia ukiomba. Kushikana uri kurasenga uzuye amasozo uri kurarira. Wakati mwingine unaanza kumlaumu Mungu. Igihe kimugatangura guta imyitodombo ku Mana. Mungu niko amekuja kwa Mungu. Imyitodombo yaje ku Mana. Wewe tulia. Wewe nuchecheke. Wakati uliopita igihe kirangiye sicho kisigaye. Muda uliopita sio ndio unaobaki. Umwanya urangiye si usigaye. Mungu anaenda kukudhihirisha mambo mazuri. Imana igiye gusubiza ibintu byiza. Hata huyo ambaye anasababisha unalia utamuona. Nujatuma urira uzomubona. Adui yako utamjua. Umwasa uzomubona. Yuda wako utamjua. Yuda Iskarioti uzomumenya wiwawe. Sijahubiri hayo, napita tu. Sindasigura ivyo ndiko ndarengana gusa. Siko nahubiri hayo, hapana, napita tu. Ndarengana gusa. Napita tu nakwambia Yuda wako utamjua. Ndiko nakuye ati Yuda uzomumenya. Anayekusababishia hayo utamjua. Uguteza ivyo uzomumenya. Hakuna mwaka unabaki bila hujajua. Nta mwaka usigaye utaramumenya Yuda wawe. Na ukimfahamu uje uniambie. Kandi ni wamumenye uzozumbarire.
Ni mtu ambaye mnakaa naye, n'umuntu mwicaranye, tunaacha hiyo. turaretse ivyo. Nakwambia ukweli, ndakubwisha ukuri, siku hiyo itakuwa ni siku ya kivumbi na jasho. uwo munsi uzoba uri umunsi hazoca uwambaye. Natamani kuiona siku hiyo. ndakeneye kubona uwo munsi Tumesimama mbele ya Baba, mpagaze imbere ya Data, mimi na akina jewe nande tuvuga amazina yacu, tumesimama mbele ya Baba. tuhagaze imbere ya Data. Baba anasema tak. Papa akavuga ati Claudine, Sitasema presente ya sizovuga ati presente oya, kama ile komedi. nk'ijya komedi Nasema twabonye, presente. zovuga ati presente, Mimi hapa Baba. jewe nashitse mwami. Ataanza kutuwekea mapete. azotangura kudushyiraho ibitsibo. Chake umevumilia haya. Claudine warihanganiye ibi, Chake umevumilia haya. Claudine warihanganiye ibi. Watu wamekusaliti. abantu baraguhemukiye, Watu wamekutendea hili. abantu bagukoreye ibi, Tatizo hili limetokea likawa hili. ingorane zarabaye habiri, Tatizo lingine limekuwa hili. ibindi bibazo bibi, Umevumilia. warihangana. Kazi zangu umezifanya kwa uaminifu. ibikorwa byanje wabikoze mu bwizigirwa, Bila manunguniko. atakwidodomba. Please, subiri nikwambie ndugu yangu. Linda ndakubwire mwene Kila data, kazi ambayo unaifanya na manunguniko haiandikwi. ikintu cyose uzokorera Imana widodomba nticyandikwa. Nataka neno irudi ndani mwambie ndugu yako. ndakeneye iri jambo risubiremo uribwire mwene so mwicaranye. igikorwa cyose uzokora widodomba nticyandikwa. Afadhali uache. ni byiza wari kubireka, Sababu unapoteza muda wako bure. kubera utakaje umwanya w'ubusa. Lakini kazi zote ulitumika na uaminifu mbele za Bwana. ariko ibikorwa byose wakoranye ubwizigirwa imbere y'Imana, Utalipwa mbinguni. uzobihemberwa mu ijuru. Tutapanguza machozi. tuzohanagurwa amosozi. Usinione nalia leo. numara ndikondarira uyu munsi, Nitapanguza machozi na Bwana. uzohanagurwa mu ijuru amosozi narize. Mwambie ndugu yako usione nalia leo, nitapanguzwa na Bwana. ubwire mwewe neza ati ntubona ndikondarira no munsi nzohanagurwa amosozi na Kristo. Ulilia jirani yako kupanguza machozi. wararize umubanyi ntiyaguhanaguye amosozi. Ulilia baba au mama au mtoto kupanguza machozi. wararize papa mama canke umwana ntiyaguhanaguye Yule amosozi. ambaye angepasha kupanguza machozi hakuyapanguza. yari kuguhanagura amosozi ntiyaguhanaguye Baba amosozi. anasema subiri, mimi papa nitakupanguza. aravuze ati rinda ngiye kuguhanagura amosozi. Baba anasema subiri, nitakupanguza machozi. papa aravuze ati rinda ngiye kuguhanagura amosozi, Na nitamlipa kila mtu sawa sawa na matendo. kandi nzoriha umwe wese bihwanye n'ivyo yakoze. Acha nikwambie, reka ndakubwire, Mungu si mdhalimu akose kukulipa. Imana si ikinyoma ngo ureke kukuriha. Hapana. oya Hapana. Oya. Ikiwa bosi analipa mtumishi, je, Mungu hawezi kulipa kila mtu sasa na jinsi alivyotenda? nimba bosi ariha umukozi wiwe, mbega Imana yo nishobora kuriha umuntu wese kubyo yakoze? Tumikia Mungu kwa uaminifu. korera Imana mukuri no muri mwemu, Usimalize vibaya. ntuzurangize nawe. Ulianza vizuri. watanguye neza, Hii hatua ambayo umefikia ilikuwa nzuri, iyi ntambwe wakoze ni nziza, lakini umeingia katika mambo mabaya. ariko wamaze kwinjira mu bintu bibi. Umeingia uzinifu, winjiye mu busambanyi, umeingia maneno, winjiye mu rusaku, umeingia haya na mengine, winjiye mu bindi bintu bibi, katika wizi. winjiye mu busuma. Acha hiyo. reka ivyo Yesu byose. anakuja. Yesu araje. Haujui ni siku gani. Tuzi umunsi Yesu aza. Anataka aende na wewe. Akeneye kujana nawe. Akupeleke. agomba gutwara Aende kukupanguza machozi. kugira ngo agende kuguhanagura amosozi. Hata ungejibiwa leo mahitaji yako leo. nawe wari kwishyurwa uyu munsi imitwaro yawe yose, Ukosa kwenda mbingu. hama ubure kuja mu ijuru. Afadhali ukose kujibiwa leo lakini uende mbingu. wapfuma ureka kwishyurwa uno munsi, ariko mu ijuru winjire. Halo. Alo. Siku inakuja umunsi uraje ambapo Bwana atawaambia wamoja, sikuwahi kukujua. aho Yesu azobwira abantu ati ngo sinigeze ndabamenya, ni mumva imbere. Kuna wengine atakwambia baba, tulikuwa tunahubiri mbele zako. hariyo baravuga ati papa jewe nawe urasigura, twara dusigura imbere zawe, Tunaimba mbele zako. twara turirimba imbere zawe. Mimi nilikuwa nafanya protocol. ati je nakora protokole mu ishengero, je narakora, narafashije, Nilifyagia. narafukuye, Nilipiga gita. narakubise gitari, Fanya
Atakwambia wewe. Azoka ati wewe. Ndio jina lako nani wewe? Wewe witwande mbega. Wewe witwande. Sikuwahi. Ati wewe sinigeze ndakumenya. Sikuwahi hata. Toka. Sinigeze. Toka. Genda kwanza uranukira. Tengeneza maisha yako bado inawezekana. Tunganye ubugingo bwawe gishoboka. Unyuwe sauti nakuja kwa nini leo? Uzigituma rino cyiko iraza kuri uyu mwanya. Niliwahi sikia hapa mjini hapa karibu. Narigeze kumva ngene mu gisagara hafi. Watu waliunda njama za kumpiga mchungaji wao mpaka kafa. Abantu bagize inama zo gukubita umwungere wabo gushikana harafa. Hao wataingia bazokwinjira mu ijuru. Mtumishi wa Mungu pakali wa mafuta, umukozi w'Imana wasizwe amavuta n'ora, wakampiga mpaka kumuua, baramukubita mpaka baradendura hapa Bujumbura, angene mu gisagara kinyene, akafa wakazika, arafa barahamba umukozi w'Imana. Wewe alafu wale wengine wakabaki kanisani wanasema hama baje abandi bache basigaye barongoye ishengero wewe bingu ya nani utaingia? Ijuru kandi zo kwinjira ya mjomba wako, ya nyokorome, ya binamu, ya binamu wako, ya shangazi, cyangwa ya nyogoseni. Ibingu ili juru tubona kuwa mtakatifu hataingia, utejeje ntazigera yinjira mu ijuru. Acha nikwambie, reka ndakubwira, wewe itika kusumbuka, wewe emera uruhe, itika utabike, emera uchokogwe, itika upate shida, emera urangi ibibazo byose, malipo yapo, imembo zirahari. Hii tatizo, ibi bibazo haitamaliza miaka 200, nilizomara imyaka 200. Hii ni kweli, iko nukuri. Hata ukitaka niape mbele yako, nawe shaka ngarahira imbere yawe. Nani ambaye anabakiza miaka 200 ya kuishi hapa? Nindasigaje imyaka 100 yo kuba kuri iyi si turiko? Hakuna. Nta numwe. Lakini raha ambayo tunayo mbinguni ya siku zote, ariko umunezero dufise kwa data n'uwibihe bidashira. Ukifa leo utakwenda wapi? Upfuye no munsi uzoja he? Niulize ndugu yako, ukifa leo utakwenda wapi? Mumaze mwene ati ni wafu no munsi uja he? Usinijibu. Ati ntunyishure. Jibu moyo wako. Ati shira umutima wao. Mungu atatupanguza machozi. Imana izoduhanagura amasozi. Kuna watu walipitia mazito. Hari abantu baciye mu bibazo bikomeye. Hilo tatizo lako unajua ni kubwa. Iyo ngorane yawe ubona ko ariyo nini ya gose. Suna ni kubwa sana. Ubona ko ariyo nini ya gose. Kuna wengine wanakubwa mara 7 kuliko hiyo. Ari abandi bafise ibisumbi by'icuro 7 kuri wewe. Lakini wamevumilia. Ariko barabyihanganiye byose. Kazini waliniambia, ku kazi bambwiye niko natumika dimanche, nze nakora ku munsi wa Mungu. Kama nisipotumika dimanche nakoze ku munsi wa Mungu ntibazonduza ingazi. Watanifukuza. Bazonyirukana mu kazi. Yesu atamwita Daniel. Yesu amagara Daniel. Njoo hapa. Ngwino hano. Daniel aliomba mara 3 kwa siku na akafungua dirisha wakimuona. Daniel yasenze gatatu ku munsi kandi kugura dirisha bakamubona. Na akakubali wamtupe ndani ya tundu la simba. Kandi alemera bamutema ubwoba bw'intare. Ili hakikisha uaminifu mbele za Mungu. Kugira ngo yemeze ubwizigirwe imbere y'Imana. Maisha ya mwanadamu ni mafupi. Ubuzima bw'umwana w'umuntu ni bugufi cyane. Umurundi aliongea hivi. Umurundi yavuze ati umara guhemuka ibigori bikera. No. Umara guhemuka ibigori bikera. Wewe unaacha Mungu kulikuwa kuna baki wiki 2 ufe. Wewe uretse Imana hasigaye n'ibindwi 2 kugira uwere. Upate malipo yako. Hamuronke ibyo wakoreye. Unamwacha Mungu kulikuwa kuna baki wiki 1 ujibiwe. Uretse Imana hasigaye indwi kugira wishugwe. Walokole wanaenda kupiga lamuri. Abakizuka tusanga bagiye mu bapfumu. Katika njama mbaya, mu nzira mbi, mu mihigo mibi. Mbingu ya nani utaingia? Ijuru ryandi zo kwinjira. Wakiniweka ku mulango kweli sababu mimi nakufahamu nitakuachia uingie. Bashiza ku muryango kubona ndakuzi nzokweka winjire. Bongo wa simina kusave. Sisi banda gufashije. Sina kujua mimi. Kubana nzobanda kuzi. Taambia baba ule alikuwa anaingia kwa kanisa. Ndashobora kubwira papa ati papa ugere yinjira mu ishengero iwawe. Ina shida sababu na mimi. Ariko ingorane duko najewe. Kumstari. Nzoba kumuro
na wengine tuko twa abandi turi ku murongo umwe gutya. Control. Claudine, ulifanya kazi gani kule Burundi? wakoze iki ngahari ya mu Burundi? Hakuna kujitetea. Nta kwiregura. Image zinakuja. Aho nyene bishabyerekana byonyene. Zinakuja. Bizabiza. Na felicitation zitakuwa nyingi. Malaika Gabriel ati kumbe ndio Jackson. Malaika Gabriel ati yeye ni Claudine. Kumbe ndio wewe. Kumbe ni wewe. Félicitations. Félicitations. Biblia inavuga ati abamalayika bazifuza kudukora ko cyangwa kutubona. Malaika watauliza Yesu wale ni wakina nani? Abamalayika bazobaza Yesu ati ngo bajya ni bande? Yesu akasema hawa ni wale waliotoka katika ile taabu ya dunia. Yesu azakwisha ati hawa ni bande bavuye mu isi y'umubabaro. Wamevaa nguo mavazi meupe yameoshwa na damu. Impuzu z'inyamabanga z'abanesheje. Wamevaa nguo ambazo zimeoshwa na damu ya Yesu. Bambaye imyenda irimo amaraso ya Yesu. Na sisi mahali tulipo, natwe tuzoba turi. Kila mtu na bakuli ya machozi yake amelia. Umwe wese ni bakuli y'amarira yarize. Machozi umelia. Amarira warize ku isi. Labda nitamgusagusa Yesu. Yesu ulikuwa wapi siku ile? Birashoboka nzokora Yesu vuga ati Yesu wari ujye muzi kugera hiyo au kutevenir. Ujye muzi kutashitse ukora igikorwa. Labda Yesu atasema nilikuwa nasubiri mwanangu nione utajifanya. Birashoboka Yesu avuga ati mwaranje narindiriye ndakwambika igitsiba cy'ubugingo. Kuya itakuwa kivumbi na Yesu. Umunsi hazobizo bishushe. Ambapo hakuna kujitetea. Aho atamunaziregura. Utasema mke wangu ndiye amenikataza kuvuga ati jewe umugore wanje niwe yambujije kugukorera. Nilikuwa sina kazi ndio maana baba. Ati na kazi narifise papa nico gituma nagukorera. Kwamba sitasikiliza kompyuta hiyo inaonyesha kila kitu hapo. Mariza avuga ati sinumviriza jewe ibintu birigaragaza byonyene byo wakoze. Bwana sifiwe sana. Amen. Tutalipwa. Tuzohembwa. Omba Mungu akusaidie upate mwisho mzuri. Senga Imana igufashira iherezo ryiza. Neno la Mungu linasema ni heri mwisho kuliko mwanzo. Ijambo ry'Imana tigo ni byiza iherezo kusumba intango. Unaweza kuwa ulianza vibaya. Birashoboka watanguye nabi. Lakini message inakuja kwa ajili yako. Ariko iyi message ije kubgawe. Umalize vizuri. Urangize neza. Haijalishi umaskini unao. Nacho bitwaye ubukene urimo. Haijalishi tabu ambayo unayo. Nacho bitwaye ingorane urimo. Haijalishi hali ya maisha ambayo unayo. Nacho bitwaye ubuzima bubaye. Umelia umechoka. Warize warushe. Watu wamekukatisha tamaa. Abantu baragutakarije icyizigiro. Ukaona kweli haitawezekana. Urabona ko bidashoboka kandi. Wamekucheka kwa dunia. Bakagutwenga muri isi. Hakuna tatizo. Nacho bitwaye. Hakuna tatizo hata miaka 100 ikisha hakuna shida. Na idaka ijana yoshira nta kibazo. Lakini baba vitabu vinaandika. Ariko mwishuri ibitabo uko birandika. Vitabu vinaandika. Ibitabo uko birandika. Amevumilia. Yarihanganye. Amejitoa. Yaritanze. Amenitumikia. Yarangoreye. Amekuwa mwaminifu. Yabaye umwizigirwa. Bila manunguniko. Atakwidodomba. Amena. Ninarudi tena kila kazi ambayo unaifanya na manunguniko. Nasubiramo kandi igikorwa cyose wakoze widodomba nicandikwa. Waimbaji, abaririmbyi, chef de chorale kukosea, umurongozi wakorera gukoshereje, kaa kimya, ceceka. akikufukuza kwaya toka, akwirukanye muri chorale vayo. Wakristo, Abakristo, pastor akikosea, pastor ni akosheza, kaa kimya, iceceka. ukiona anazidisha toka kanisa hiyo. Ubonye arengeje va muri iryo shenge. Hata ikiwa hii toka. Nawe bari ngaha genda. Sinakwambia kweli. None sinakubwiye ukuri. Tena ya bure, kweli ya bure. Kandi ukuri kubusa. Lakini nikikukosea unakaa kuninungunikia mimi. Ariko ninagukoshereza ukagumunyitodombera jewe. Mungu hauingii. Mwishuru ntiwinjira. Mimi ambaye nimekukosea naondoka. Jewe ninagukoshereje ndagiye. Sababu mimi sikukunungunikia. Kubera je sinagushavuye sinakwitodombeye. Unajua hata kama nimekukosea. Kandi sinzi yuko nagukoshereje. Uko kweli. Nukuri cyane. Ninaingia mbinguni. Jewe ndigiriye mw'ijuru kabisa. Alafu unabaki ule ndio nikoseaka. Hama nawe ugasigana nayo nyidodo ugeri we yangoshereje.
Mchungaji akikosea, umwongera gukoshereje. ukiona huwezi kuvumilia, toka. Ubonye kudashobora kwihanganira aho hantu have, nenda kanisa lingine. genda muri bishengero rigumva ko wabukiwe. Kote kuna Mungu. Hose hari Imana. Na Yesu atakapokuja hata uliza liste ya vitabu vya kanisani. Kandi Yesu niyaza ntazobaza liste y'ibitabo by'amatorero. Hapana. Oya. Ataangalia ulitumika namna gani. Azoraba gusa ibikorwa wakoze. Uaminifu gani? Ubwizigirwa bumeze gute? Je, umemalizaje? Je, warangije gute? Wengi walianza vizuri lakini sasa wanamaliza vibaya. Basi batanguye neza ariko bariko bararangiza nabi. Vumilia. Ihangane. Ndachacha tu. Umwanya muto gususigaye. Tutalipwa. Hama duhembwe. Miaka ikau yake. Imyaka niteba. Wakati nilianza somo la kwanza primaire ni hapa juzi tu. Igihe natangura mu wa mbere wa primaire mu myaka iyi nyene. Ashata na unakumbuka. Si juzi. Sinzi nako wibuka sejo haheze aho. Après miaka 20 ingine ya mbele itakuwa ni hapa kesho tu hivi. Après miaka 20 kandi hazoba ari 2040 unafikia ni bali. Mbega muri 2040 bibaza ko ari kure. Miaka inakwenda haraka. Imyaka igenda inyaruka. Usireve. Nusamara. Ukireve utareste. Ni wasamara urasigara. Na ukireste utaregrete. Ni wasigara naho urababara. Turicuza. Hii maisha leo ubuzima bw'uno munsi kusababishie ukose taji yako ya Mungu. Nibugatume wewe ubura igitibo cyawe. Sababu ya pesa. Kubera amafaranga. Karatasi za rangi. Ibipapuro by'amarangi. Sababu ya vazi. Kubera imyambaro, impuzu. Sababu ya vyeo. Kubera icyubahiro. Sababu ya mwanamke. Kubera umukobwa. Sababu ya mwanamume. Kubera umuhungu. Umuombe Mungu akupe mwisho mzuri. Usabe Imana iguherezo ryiza mwene data. Amen. Baba unitie nguvu nimalize mwendo salama. Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Kuna vitu mnachezaka navyo. Hari ibintu mukinana navyo. Unajua kwa mfano wewe ukienda motoni. Urazi nk'akare ugiye wowe mu muriro. Kama uliwaikemea shetani siku moja tu. Nimba warigeze gutaramuza satani umunsi umwe. Unasema koma shetani kwa jina la Yesu. Koma satani mu izina rya Yesu. Limoja tu. Rimwe gusa. Kabla ya hukumu haijafika. Urubanza rutaraba. Kama kutakuwa kuna baki miaka 1000 Yesu aje. Nibazo basigaye imyaka 1000 kugira ngo Yesu aze. Shetani atakuhonja. Yesu azobanza kwanza Shetani atakuhonja. Satani azobanza kwanza kuyeko gatoya. Atakuchapa. Azobanza kwanza kumnyore. Utajuta. Uzokwicuza. Hautaenda na simu ati upigie ba mdogo. Nusogea na telefoni ati goreka sapure. Mamagare papa mtu. Wewe. Sinikona kwambia unashikilia mza. Sinikona bikubwira ugayifata minene. Sauti tarudia masikioni mwako siku moja. Iji nilizigera kandi rigaruka mu matwi yawe. Itarudi masikioni mwako siku moja. Izogaruka umundi munsi umwe mu matwi yawe. Ukijuta. Ni wamara kwicuza. Tutupemuza machozi sisi moja hapo sio. Tuzohanagurwa mosozi bamwe hano nubone. Unafikiria ni mza? Wibaza ko rugufina. Hapa mbinguni hapo. Aha mwijura aha. Taji zimeandaliwa. Ibitsibo birateguwe. Wanatengeneza. Bariko barategura. Taji la Jackson. Igitsibo cha Claudine. Taji la. Igitsibo chande shezi na jana. Igitsibo chande. Wengine ambao mnabaki katika manunguniko. Abana baguma mu midodombo. Mizozano na watu. Guma burana n'abantu. Urugu. Indoro. Yesu mwenyewe akasema wabarikini wanao waudhi. Yesu avuga ati ngo hezagira ababavuma. Ubariki wala usilani. Ubahezagire ariko nubavume. Usilipe mtu ovu kwa ovu. Nurihe umwene so ikibi kukindi. Atakayelipiza ni Mungu. Uzo kusubiriza mu ngoko ni Kristo. Atakayekukosea pita wewe nenda. Uzo gukoshereza rengana uvuga turakoze. Nenda atakutana na Mungu wake. Rengana azohura n'Imana yamuremye. Maisha ya mwanadamu ni mafupi. Ubuzima bw'umwana w'umuntu ni bugufi. Hizi siku chache ambazo nazo baki nazo. Iminsi mike ufise kuri iyi si. Tumikie Mungu kama atakayekufa kesho. Korera Imana nk'uzopfa ejo.
amena, ili malipo yapate kuwa mengi. kugira ngo ivyimburwa bibe byinshi mu ijuru. Tutalipwa Tuzorihwa na tutapanguzwa machozi. kandi tuzohanagurwa amosozi. Bwana Yesu akubariki. Yesu aguhe umugisha. Ninakwenda kuomba na wewe. Ndagiye gusenga nawe. Ninaomba na mtu ambaye anahitaji kumwambia Mungu, Baba nipe mwisho mzuri. Ndakeneye gusengana n'umuntu akeneye kuvuga ati Mana mpinga iherezo ryiza. Leo sitaomba mambo marefu. Uno munsi senga ibintu birebire. Baba nipe mwisho mzuri. Ati Papa mu iherezo ryiza. Hata ningepata manyumba yote ya dunia. Naona ibizu byose byo muri iyi si. Hata ningepata vile vyote ambavyo nahitaji. Naona ibyo byose ukeneye ku mutima wawe. Unakosa mbingu. Ariko ukabura ijuru. Unakuwa umekosa kitu cha thamani. Uzoba ubuze ikintu cy'agaciro kandi kitigera kirangira. Afadhali ukose vitu lakini upate mbingu. Ni byiza ko wabura ibintu by'isi ariko uronka ijuru. Anayetaka mwisho mzuri asimame tu. Ukeneye kuronka iherezo ryiza nahaguruke dusenge.